Jedan od ključnih leitmotiva, što je dosta logično s obzirom da je riječ o konferenciji koja govori o kvalitetnom obrazovanju, je potreba da se uspostave na razini obrazovnog sustava neki međusobno povezani mehanizmi koji omogućavaju da se doista brine o kvaliteti obrazovanja. Ti mehanizmi tradicionalno uključuju nekakve načine procjenjivanja kvalitete, PISA je samo jedan od njih, ali jednako tako i načine interveniranja tamo gdje je potrebno da bi se stvari promijenile. Međutim, čini mi se da je u najmanju ruku jednako toliko važno upozoriti da je obrazovanje nešto što se zbiva u školama, a ne u ministarstvima ili u centralnim agencijama unutar nekog obrazovnog sustava. Stoga mi se čini da je pravo mjesto za brigu o kvaliteti upravo škola. Da bi škola mogla u najboljem smislu te riječi brinuti o vlastitoj kvaliteti, dva vrlo važna uvjeta moraju biti ispunjena. Prvi je da škola ima dovoljan stupanj autonomije, drugim riječima da ima pravo donositi odluke koje omogućavaju da se stvari mijenjaju na bolje. I drugo, da centralne institucije sistema pružaju školama onu podršku koja im je potrebna da bi izgradile svoj razvojni potencijal. Ono što je uvijek potencijalna opasnost je da kada se jako naglašava sistemska razina promjena, da se zaboravi da se prave promjene zbivaju u školama.